अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा सम्मेलन हो नेपाल नापामा मातृभाषा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्य। नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया गोसले थिमी निनुयङ्क ज्येष्ठ 30 व 31 गते मातृभाषा पत्रकारिता शताब्दी दिवसीय लस्ताय निकोगु अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा सम्मेलन न्याके टेङ्गुदु सार्क जर्नलिस्ट फोरम हो आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ फोनिजिया गुवाहाटी पाखे थथे निकोगु अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा सम्मेलन न्याके टेङ्गु ख नेपाले निकोगु अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा सम्मेलन न्याके टेङ्गु छोले ची सक्कल नेपामी पिन्स लुमङ्के माम व्यक्ति ख भाषा जवा धर्मादित्य धर्माचार्य गुम व्यक्ति नेपाया हे दक्ले नापाम मातृभाषा या पत्रकार खसा वेकल नेपाल भाषा दक्ले नापा बुद्ध धर्मया पत्रिका पिथना दिगु ख थोल्या ख धर्मादित्य धर्माचार्य नेपाया दक्ले नापाम मातृभाषा पत्रकार कथ झिस हनावया चुना बुद्ध भाषा जवा धर्मादित्य धर्माचार्य नेपालले म्याट्रिकुलेसन पास जना कलकत्ता या युनिभर्सिटी उच्च शिक्षा या निम्ति झायादिगो खस उबले भारते स्वराज्य भावना दनावया चुङ्गु ई ख कलकत्ता युनिभर्सिटी ततढपी आचार्य पिनिगु सरसङ्गत वेकया मन बौद्ध धर्म प्रति कोस्याका बिलसा मेखे थगु मातृभूमि व मा भए नेपाल भाषा प्रति ममता ज्याकाबी कलकत्ता बुनादिमा वेक छको तानोगु विद्या नेपाल छाबले जोनावोगु बौद्ध धर्म सम्बन्धी आपल किपात या मरुत्वले बोज्ययाना नेपामी सकलसित स्वाय पुनिया महत्व न ठिका दिगो ख धर्मादित्य धर्माचार्य नेपाल भाषा दक्ले नापा बुद्ध धर्मया पत्रिका पिकागो इले नेपालले राणा तेगु सरकार खसा राणा सरकार्य कुदृष्टि बचेजुया थुगु पत्रिका सोङ्गु अङ्क तक पिथना दिल लिपा वेकल नेवा ल्याम पिनिगु माग कथा बुद्ध धर्म व नेपाल भाषाया नाम पत्रिका छिगु अङ्क तक मदिक्क पिथना दिल नेपाल सम्बत कथा 1045 निसे 1050 तक न्यादय दुने थथे छिगु अङ्कय पत्रिका पिथने त धर्मादित्य धर्माचार्य ताला वेकल बुद्ध धर्म व नेपाल भाषा पत्रिका पिथना नेपाल भाषा व बुद्ध धर्मया प्रचार प्रसारे आपल योगदान याना दिगु दुसा वेकल थोहे पत्रिका पाखे नि कौछि नेपाल भाषा निम्ति ई बीत सकल नेवाते त इनाप्न याना दिगु ख मातृभाषा या नापामा पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्य थगो हे मा भए नेवा भाषा दक्ले नापा थथे पत्रिकाया माध्यम नेपाल भाषाया निम्ति यी फ्यात आह्वान याना दिम व्यक्ति ख वेकल पिथना दिगो पत्रिका गुलिन गद्य रचना पिदन फुक्क तया थे धर्मादित्य या चोसा हे पिदङ्गो ख धर्मादित्य धर्माचार्य नेपाया नापामा मातृभाषा पत्रकार्य लिसे नेपाल सम्बत 1046 कलकत्ता चोना नेपाल भाषा साहित्य मण्डल हो नेपाल सम्बत 1049 नेपाल गुठी निसोना दिम व्यक्ति न ख अथे वेकल नेपाल सम्बत 1046 भारतीय इलाहाबाद जुगु पण्डित तेगु बौद्ध महासभा नेपाल भाषा हो थोहे साहित्य तैगु कार्यपत्र न नेवया दिगु ख लिपा थोहे कार्यपत्र बुद्ध धर्म व नेपाल भाषा पत्रिका पिथना दिल धर्मादित्य धर्माचार्य उगु इले नेपाल भाषा या पत्रिका पिथनेगु लिसलिसे सक्ता चोज्या नेपाल भाषा यागु याना दिगु ख वेकय गुलिखे महत्वपूर्ण ग्रन्थ नेपाल भाषा चोया तगुदु भाषा सेवी पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्य यत थुकथ भाषाय निम्ति याना दिगु ज्यायत कदर यासे चोसा पासा भाषा जवाबो धर्मोदय सभा धर्मानुशासक उपाधि छ्यापिगु ख धर्मादित्य धर्माचार्य या जन्म नेपाल सम्बत 1022 बस्लाथो चतुर्दशी खुनु मा
मनी थकु व अवु बिर्समान्य कोख येल चिकं बही च्यासोत्वाय प्रतिष्ठित वैदिक कुले जुगु ख धर्मादित्य धर्माचार्य प्रवजित जी न्ययन्ना जगतमान वैदिक वेक नेपाल सम्बत 1083 दिल्लागा पुनी खुनु परलोक जुया दिगु ख